Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, bahwa ketika salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf pingsan karena terkena al-ain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobatinya dengan cara pertama beliau menepuk dadanya, lalu beliau membaca doa, Bismillah, Allahumma azhib harraha wa bardaha wa wasabaha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qum biiznillah, bangunlah engkau dengan izin Allah. Dan dengan izin Allah, Sahal bin Hunayf sembuh seketika. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.